Kahĩ kamwe karamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ ya Marimanti thutha wa kũgũthwo nĩ njogu na kunwo kũgũrũ karĩ mĩhang'o-inĩ ya kũrĩithia mahiũ itũũra-inĩ rĩa Kamasabi, Tharaka ya mũhuro. Aikari maugĩte ti rĩmwe kana merĩ mageretie gũikia makaya mao kũrĩ honge iria irũmbũyanagia na nyamũ cia gĩthaka, no o mwaka mĩtũrĩre yao ĩkoragwo hatĩka-inĩ ya gũtharĩkĩrwo nĩ nyamũ na irio gũthũkangio mĩgũnda-inĩ. Wakati mtoto anatokea chini ya hiyo mti, ndovu naye imeingilia, imetokea chini ya juu ya hiyo mti. Ndovu imekutana na mtoto ikapiga mtoto. Hiyo mtoto akaanguka akapunjika mguu. Naye kuna kijana mwingine alikuwa amesunga juu yake hapo. Alikuwa amefanda mti akaanza umbwa chini ya mti. Hiyo umbwa ikakimbizana na ndovu. Wakati kijana anapigwa na ndovu, umbwa ikauma ndovu. Wanyama wanapuka kila siku. Kitu za moja sisi lazima tuwe kwa nyumba tafadhali, na tunatizo usalama wetu na wanyama, na tunajua sisi ni Wakenya kama Wakenya wengine. Tunaomba hao watumie rasilimali zao za KWS wachunge wanyama wao. Wanakuja wanaharibu mimea ya watu huku, wanaua watu, wanafanya maajabu. Sasa hao wafungwe. Rĩu seneta wa Tharaka Nithi arauga nĩ ekũrũmanĩrĩra na mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire kũgathĩkwo ya kũhũrana na njokanĩrĩro ici. Ni kama kuna ulegevu especially pande ya kwetu, sababu pande zingine zile wale watu wamepakana na wanyama. Ukienda kama Masai Mara, ukienda huko Samburu, ukienda mahali popote pako na wanyama, kuna mikakati ambayo imewekwa, na sioni kama hiyo mikakati kwa pande hii. Naona ni kama kuna ulegevu either wa uongozi ama ulegevu wa kudharauliwa. Oho aikari marenda marĩhwo hathara iria manatũngio nĩ nyamũ mĩciĩ-inĩ na mĩgũnda-inĩ yao. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kinyugo Mwaura.